Mo na ang regalo ni mo koy, mga sweet 16 ba, mga lingkod pa kayo ba. Nya koy, saman ipakita ko na sa mo. Sige na bulag, ready na kayo ko sa imong birthday gift sa kuha ba. Ay sus, dali ra kay na koy. Girls, ato bang na? Ayak kaya na mong birthday oy. Isa-isa ka barkada na ko, wa joy ni adto. Pero ino mamong isgutan, bisag wala giinbitar, mo adto. Sige lang, maabot ra gyapon panahon nga, minanglan sila sa kuha. Uy koy, happy birthday! Uy, Dams! Eh, may ganit, Dams, kay niabot ka. Siyempre, barkada gud ta ka. Ya, asa man kaon ron? Nah, mau pa kay pag-abot nimo, kaon man dayon gipangita. Ay, namang ginakoy basta birthday. Namang ginihanda. Nah, wa jud lagi koy mahanda lagi damo lagi. Pitos mo kayo. Anong pitos man kay koy? Langag di mapitos nga. Tanggal ko sa trabaho, oy. Football ba? Na! Ani na lang koy, wa man juga kay pagkaon ron. Wala lagi, Dams. Pero unsa may plano nimo? Wala koy matag ning mga kwarta o pagkaon ron koy. Pero lingawon gyapon ta ka. Nah, murag nindot na ba? Murag malingaw siguro kung birthday ron. Unsa man day na? Ay sus. Surprise na kay birthday nimo. Tara, sabay ta dito ta. Sige, sige. Ay sus. Nya koy, nanamang itatre. Wa kay nabantay sa palibot. Wala man damulag. Unsa minaadri ka? Koy, tarungan imong mata abtik bigay ka sa mga inaana no. Tay sabi, tarungon ra usayt bi. Tanawa sa palibot. Iba? Awa koy no. Chika para sa imuha. Salamat kinabulag ha. Ya, unsa pa matong dugayan? Adto na to. Sige, sige. Para malingaw ko. Tara. Dams, sure juga ni Dams? Sure lagi na. Tao no, wapa si Ruki na Dams ba? Sa padiay. Tanawas to nga ba, mamuls kay way pakay. Tanawang buhok, ribandid na. Pero kanang isa Dams oh, nindot kay buhok ba? Curly. Mo na ang regalo ni mo koy, mga sweet 16 ba, mga lingkod pa kayo ba. Nya koy, saman ipakita ko na sa mo. Sige na bulag, ready na kayo ko sa imong birthday gift sa kuha ba. Ay sus, dali ra kay na koy. Girls, ato bang na? Yati, abi ko nung chicks na bulag. Ayaw.